Speaker sir, I move to leave to introduce Bill number 1, 2020 of the Goods and Services Tax Amendment Bill 2020. Yes, sir. Question is that the leave be granted to introduce the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2020. Those in favor may say aye. Those in against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Introduce the bill. Sir, I move to introduce the bill. I beg to introduce the bill for the Goods and Service Tax 2020. Honorable Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Consideration. स्थगन प्रस्ताव भायर मारलो म्हूण युनायटेड विरोधक फुर्योज विजय लोइझीन रवी दिगंबर सुदीन रोहन प्रताप सिंग राणे एकठांय मिडिया मुखार आंकड्याच्या बळार सरकार विरोधक आनी लोकांचो आवाज चिड्डूंक सोदता. म्हादयचेर गोंयाक कोणे फटयले ते कळटा म्हूण विजय उलयलो. काँग्रेस म्हणटा थाराव घेवन प्रधानमंत्र्याक धाडपाचो. म्हादयच्या संदर्भात आमचो स्टँड क्लियर आशिल्लो. एक दिसाचें सेशन आनी म्हाका दिसता सगळ्यांचें एकमत आशिल्लें एक दिसाचें सेशन घेवचें. एक दिसाच्या सेशनात युनॅनिमस रेझोल्युशन पास करचें आनी डायरेक्ट प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचून डिमांड करचो. वी वील हॅव टू टेक स्टँड नाव बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसिजन. आनी त्या वटेन येदुरप्पा स्टेटमेंट करता आपल्याक इतले 50,000 कोटी दिवचे म्हणून आपल्याक थंय खुबशीं कामां करपाचीं आसा म्हणून. See, the grounds on which he has disallowed our motion, the ruling itself is suspect. Because the issue could have been that the matter is sub judice. Other than this, they have used all other grounds, saying that it was a special session. This is not a special session. Now the threat is, the immediate threat is, that the Prime Minister has been requested to sanction 50,000 crores for ongoing irrigation projects by the Karnataka Chief Minister. I think the ruling, the government has given the answer to this. The government has very clearly given an answer to the people of Goa, whose voice was the united opposition today, who cheated Goa on Madai. Madai can be the issue for Zilla. Can be the issue for Zilla because 5 taluke Madai effect जाता आणि Madai खातीर सरकाराक पडूनच वचूंक ना अशें हें दिसता. 20 वर्सां नंतर आमी खंय आसतले हें आज इमेजीन करूं शकना आमी. आनी त्या खातीरूच म्हादय इशू हो सगळे गोंयच्या लोकांनी घेवन वचपाचो इशू. आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक तालुक्याक हो इशू घेवन वचपाचो ठरयला आनी आमी सगळे 10 जाण हो इशू प्रत्येक तालुक्या लेवलार हो घेवन वतले. एक दिसाचें खासा अधिवेशन आशिल्ल्यान हो स्थगन प्रस्ताव घेवपाक मेळूंक ना. विरोधकांक जाय जाल्यार तांकां फुडल्या अधिवेशनाक चर्चेक वेगळे पर्याय आसात म्हूण उपरांत मिडियाक आपोवन सभापतीन रजाव दिले. स्थगन प्रस्ताव फेटाळला एकाच कारणा खातीर की इट इज अ स्पेशल सेशन टू पास द गव्हर्मेंट रिझोल्युशन. हे सांगपा खातीर म्हाका ही आयची पत्रकार परिशद घेवची पडटा. हेच्या तुका तूं हाडूं शकता आतां नेक्स्ट सेशनाक. They can bring the same issue if they want by calling attention or by private member resolution, by zero hour mention. Even with the good terms with the government, even they can keep half an hour discussion special or 1 hour discussion special with the concern of the CM or with the government. There is no issue. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस.